Bonjour et bon après-midi à vous tous, c'est Sten Promo aka Update Man from Sten TV. Wojoa dinko musanzwe bimenyereye ni cyagando nyene music vibe aho twashoboye guhura nuno mwigeme mwiza cyane. Sisi tumeze neza. Yego meze. Yabakwitagura. Nitwa Kaneza Stes. Kaneza Stes. Yego. Ndirimbo kugira tugende n'umwanya wumva ko ushoboye y'umurundi yari yo yose yo bari nkiya. Y'umurundi wari wese. Y'umurundi. Kwava ni bagira n'ingene yitwa. Umuririmbyi basi. Umuririmbyi. Sindabaza amazina bajya baririmba muri Biro of Music. None kayemwe none uwo mwana. Oya. Ingene yumvire neza. Sinzi ko yitwa Perezose na. Namba zose broken. Hivi ni kweli raia wanapenda kusikiliza muziki wa mastaa wetu? If no, ni muziki gani wanaopenda kuukariri na kuuimba wanapokuwa mitaani kwao? Hatujui lakini tunasikalia kwa juu. Bara bere for one day nitazimezwa bei. Eti promise, naona muda wa kuleta zile taarifa za mtaani umewasili. Say kupa. Look at this. Inamba zose broker. Uyumukobwa yanchanze atumye wose mbikata. Azatumanishira ba. What? Maya wedi ba. Nani tinya mamare. Utima wanchita. Jesus. Like mother. It's like mother. Like mother. It's mother. Nobody is better than them. Yeah, to buy. Yeah. Hey, away. Hey, gonna do bad. Hey, they come out to buy. Hey, away. Hey, gonna do bad. We pray to God and it's all. Oye, tubanda. Na ko miracle. Ay mada. Ide vai mada. Ani tata. Ide for mada. Come on, Dubai. No. Away. Take my dog away. Make my dog away. Yeah. Away. Take my dog away. Take my dog. Got to bar. They come out. Hey, Iyo ndirimbo urayizi cyangwa urayikunda? Ayikunda gusa nzi neza.
Hivi ni kweli raia wanapenda kusikiliza muziki wa mastaa wetu? If no, ni muziki gani wanaopenda kuukariri na kuuimba wanapokuwa mitaani kwao? Hatujui pia, lakini tunasikalia kwa juu. Bara berefu one day nitazimizwa bei. Eti promise, naona muda wa kuleta zile taarifa za mtaani umewasili. Usikiva.